ben. Ye kore. Yerini. Ye de la begariak. Chariya look right taga magariak Jesus. Chariya look at Jesus. Come on, to find a shoe, Gordon. To find a shoe, Dagoma. To find a shoe, Gordon. To find a shoes. What did I do? I don't know what to lay on. I don't know what to lay with more getting. I don't know what to get for Jesus. I don't know what to. Good God, you sure a man with a banco. Chidala, I'm sure a lot. And Magora about look at it. Chidala, no about the last. What did you will stitch? What did Chakashu? What did Chakasugalia? What did Chakaman sauce? What did Chakaman Sophia? Chakaman, what did so what did because what God do the good? Come my, what kind of do the limb? What did me take a year with the God? Say, you're malaria. You're getting going to go. Look what Mr. Corodian doesn't. What did you go back to Palo Quide? Are you topic, Cora? Go back to the other side. I like to get. Japan kun chuj Japan kun chuj. Raja me cha waka gar tor raja. Waka netin dit. Alawo tele ye mojo ya ka South Sudan. Tele ye kor tele ye jeng. Jo ye kwar we dun me jingat South Sudan. Ke jiran South Sudan jo ye kwar we dun wur mushale Salva Kiir mayadit. La de jagad. Ka ngay men joyka. Ci ko jo ye. Tele ye me joyka. Joy wur mi ale Salva Kiir mu kwar we dun yendi South Sudan. Jen ju ye mo. De kujime. Te bogoriam nale jo ye ga de bam ne kana mayti dit. Ka deide. Te displace ci aben ngwame. Tele ye me jo ye ga South Sudan tele ye kor tele ye nguka. Me ci aben ka Ethiopia gwame. Ne de ci abjek lar gar tor me chaka bejeng rek. Ne de ci abjek ci ye ci abjego. Ka berti kan ci ne nuara gor ka gambel ka Ethiopia. Ci gi ju wajin gwame. Kanang na to ci ga ye kana. Kane de ci organize gwa ci ga berdial. Ci ro ne de jo ye ka South Sudan ci ga jang dial kir kne kumede. Ka ber ci ro den jekti kan ci kan nuara gor ka Ethiopia. Ka neg yeto ci ga ye tele gwa ci ro tet pintini ye tu yen pale lar gar tor me. Confusion di chop ka level mi jek. Ngada tor mo jare ngai. Bad ku yo re ka jo re ge ye jennon gire ko jennon ko re ko. O ji ko lo jeme ye ko la di medan. Goro no gwa mete ye mo tundi ye jaro tet pin gwa jaro tet pin dino bo pal go kuide ko bi ye jen ko jen solution. Therefore ye mo no mu pal ge dong jim brig dial to ram joy ge di bam ne ram tede ram naka ka gambele dong jim jen ge jam. It's police. Guyena motor ne me si motor. Chela dia ne go gwam mi shuwo. Te gar mi now brief me da ne shi na chana displace ko wanto. Me che olat. Ci jenderan lat. Kwa na misinform. Chwale je merin ali shaitan. Ala misinformation te gwa de long. Jeni ko ne gar torum. Ci point de bej bat ku je men chwalo direct tu. Men lara yen nuar dial de ne tieng lo ko de ci kan lo ko tieng ko ne no ko ko bu e ci ko ge chak. O te rek ti joy ke ti je pangen beje ke kan dong bu go tu lo ko. Bu ko tu. Nyong mende lare te ne tu wani che yodoka men ni dit. Ya please be apel ga chiwo chen ling ni. Du no ne me chen en o rek. Ke ngi ni. Me de jawon ko be agoron gad gon lu kun tingi gi tintalat ken ga goro be ga ngaji kunguna. Ta ko nen ten be media ten kan nen ga media wo ke de na re lu kun. Goro je be ngaji gwa. Nyong nu we dan me dan gad ti andi to chikan roi ge ye.
mete mo go divine power di ne kala lem ton ka war ne ra ge yeni ti dong ti dit ti ju ngot ti tang ne ken ga ci gad ti andi gad ton ci religion freedom. We are going in a very wrong direction. Anyog yene di alen chunga kela wona gane de la wat ka mi chen kut ga ran mi chen kut ga ran kudun please ran ci gakran den goro de lar yogu ran ci gakran chen kut ga kudu ni amdu chen ran goro tok du chute mel de garan mando dien yene de la kut mi jira mate ka pe de gwa me mi gu ci rovo control kwan follow mu yan follow telam bi chop ko ji ban mi ci ror yalla ko ngadi charu ko bi charu lat gwai gwa biya temal